Ngizwe. Yini le ngizwe kuthiwa uyayenza la kulamakhosikazi lawa kaLukhuza kaNzimande lalo namakhosikazi amaningi lapha kwaNzimande lapha. Yini le uyenza kulo nkosikazi omdala wena kaMphephethe. Ngizwe wena usuhlanziwe yini usebeke bakugeza kwakhona uthi njengoba kade uboshiwe nje lento obuye nazo lapha ugeziwe. Kukuthini ukuthi wena uzodlisa ngesikhafu manje enkosikazini wami womuntu wenzani Ngizwe? Hayi mususiphoxa wena. Awuphume emakhosikazini abantu ugxile ezintweni zakho nawe zakhe ezikakile. Kuyimanje ifoni awunayo ifoni wena lokhu yavalelwa amaphoyisa le ayizungezile amaphoyisa le banfloor. Awuphume emakhosikazini kaMphephethe nawe uyayizamela. Hawu noma umuntu ozodlala uNgizwe bo. Phuma nje ungazi uyiqhathe nathi wena. Hawu Phuma kimbaba usigantshoza phuma kimi. Mina ngihlangane nawe. Ngicela ungaphazamisi umuntu wami, ungaphazamisi first lady unomthini. Uloku umfunza ishimane zakwaNzimande zawuthufuza nini ngoba yimini umuntu ogidelwayo yimini umuntu owaziyo ukuthi umfazi wenziwa kanjani hayi lo umncoma mahana cela uphuma kimi baba cela uphuma kimi asilingani ngamandla baba ngiphathizwe oliphatha insimbi gada Mchunu uzoyigeja lento uzoyibamba la engalele khona inhloso yami khona umuntu ongikhuluma ngiphendulana nawe mina angeke ngize ngikhulume nje ngiphendulane nawe sebekuyeke kakhulu abantu ugcaneka ukuphuphuteka ushona le nale iyodwa into eyenza ukuthi mina ngize ngibhale la ingenxa ukuthi ifoni yakho ayikho yathathwa amaphoyisa ngakho njalo lokhu ukuphapha kwakho angizukuyeka mfana mina iyodwa into engifuna ukutshela yona iyodwa futhi into engilindele kuwe ngithi mina kuwena lo muntu owamdlalisa umkamuntu ushadile uzofulela umuzi wasemachunwini ngenkuna yakomunye umuzi bengilindele ukuthi ngizomtshela ukuthi mhlawumbe njengoba ungekho uphuma ejele ubungazi ukuthi kwenzakalani kuloko kubuza ukuthi zawuthufuza nini zawuthufuza usejele ushadile lo muntu esikhuluma ngayo ngizwa singalokhu sikhuluma siphendulana la kunikeza izinsuku ezintathu kuphela ukuthi uyoxolisa kuNzimande uma ungaxolisanga kuNzimande ngomkakhe zizokhala kuwena uyangizwa ukuthi ngithini majongo kwantamisho nithwele kanzima kanjena kulento yenu yokuthabela manithabela phambi kwamanina kanti ngavelelwa amanina umshayelani yini ngempela yini hawu ningadlaleli ngasekitchen suka yabona nje ke mina nje ngeke ngisaphinde ngithabele nansizwa ngoba kugijima abesifazane bezongena phakathi nendawo ugijime nalokho oboy okubizwa ngoboy nogehla bese athi hayi manje kanti kukuthini hayi sophinde ngithabela mhlawumbe uqeda nje inkulumo phakathi kwami naleli jongo la Mchunu Ngizwe bengade ngithe 3 days insizwa yakithi angilose kanjena ke umuntu kakhulu 3 days ngoba lento ngiyayibona izozingena na osisi laba ngikhuluma nosisi mina mangabe ukuthi sikhuluma namajongo kunikeza until 5 o'clock namhlanje xolise kulo mfoko kaNzimande mangabe ukuthi awuxolisi ngo5 o'clock namhlanje kulo mfoko kaNzimande ngicela ukuthi wazi ukuthi ngo6 o'clock ngo6 o'clock ngengikwazi ukushiba angikwazi ukushiba ngoba Facebook uvela uthi promote violence kodwa ngithi kuwena ngo6 o'clock ngiyawuqeda umcimbi ngo6 ngiyawuqeda umcimbi vala fana awuthi ngoqinye hayi yabona Mavundla ngicela sekuvuma ngani mfowethu tshela abantu ningivuma ngoba kwenze njani ngoba yabona lento yomhopolo ngeke sisendawo unjani manje unjani Mavundla mina ngiyahluleka ukufihla iqiniso usungenza isilimo batshela ukuthi ngikwenzani batshela ngikhuluma ngakho hayi yazi uyija Mavundla nalapho nje kusakungenza isilimo nalapho yazi uyingozi impela futhi uzakabi batshela sengigamenge batshela ngiyakhuluma batshela ngigamenge futhi usungena ugamenge manje ugamenge impela madoda usazolifihla ke leli qiniso lokuthi wenze iphutha ngokudlalisa umfazi womuntu usazofihla Mavundla mina ngiyahluleka ukufihla iqiniso kodwa ngizokuyekela lokho ngaphinde umuntu umthathe kanjalo hamba uyazi ukuthi urabisha awuzazi kanti uzangithuka shit ngifuna ukuthi
Uhlehlela. Uyazi ukuthi uzakabi? Hayi vele ubalekeke kanti ukhala kabi.